السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال مادر نيروبي بنشوفنا خاصة مجالات إسلي هذا وقت البين يتعيش. والله الحالي ليه سؤال لو نسوي كودتك مركا غيبتنا كلنا وانا نسمع يسين سؤال له إنه يبدأني وانصور شيء ناس لي معمول فيهن إن شاء الله وانا نسمع نستنى كومنت بالشير باللايك صوصارة من والبو channel كبس نصدقوا الصوصارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuko hapa Isli tunauliza watu maswali kwa Kiswahili na Kiswahili. Tujue nani anajua Kisomali, nani anajua Kiswahili na nani hajielewi na nani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama barteni meel walbo aad joogtiin waa channel keeni TV maanta su'aalo weydiinayna magaalada Nairobi soo dhawaad walaal Soomaali ma taqaana Soomaali su'aal baan kadis inaan ku weydiiyo channel keeni kadis walaal Soomaalida waxay yiraahdaan waxyaalo badan baa iska jira suuldhabaale ma taqaana Soomaaliga suuldhabaale macnaha qof kuna أنا كدولة أنا أتفني suuldhabaale sana laga wadaa suuldhabaale is like I know in English but not in Swahili suuldhabaale marka Swahili laga rabo inaad barto ku keento oo ku foolato oo sheegato marka su'aashan ka rabo waxa waaye Swahili aad ku sheegay Swahili waan yaqaanaa waxa waaye suulba ma baliisa sanna marka adigu waxa laga rabaa inaad sheegto su'aasha farba ma baqabi maxaan suuldhabaaleeyaa waa su'aal farba ma baqabi maxaan suuldhabaaleeyaa sidaa dhab ani suuldhabaale ma aqaan I know in English it's like someone you call it saying hurry up and then it's like someone you give him Swahili like in English is someone you give him attention yo just hurry up come here of course attention yeah but that one is in English but you want this Swahili I don't know Swahili waad mahadsantahay walaal channel kan mid san xaka leedahay like سؤال صح السواحلي كانوا في كامل سواح كلمة سواح معناها وما سول لا هاي محن سول دبالة وما فر لا هاي إننا فرق إنسان ما يكره ورثة هاي Watu wa mama hata Sudan ndio polisi sasa mtu ambaye ana kidole sikufa dabalen kara ana kidole anaweza fanya hivi unasemaje basi dabalen kara unaweza kuacha mkajawahi wewe Swahili ku sheega qof far la aba soo dabalen kara macnaha san Swahili ku sheega ka waday saxwan faansan mama khairna weydii rafiki nataka nikuulize swali moja uko tayari kwa Kiswahili sisi Kisomali tunasema suuldhabaale lakini kwa Kiswahili unaweza niambia maana hivi ni nini maana hivi kwa Kiswahili Soldier nakuuliza maana ya Kiswahili unasema Kiswahili umezaliwa Kenya sio maana hivi ni Kiswahili maana hivi haya sawa ndugu yetu sawa matangwa salamu alaykum Ali ni ndugu yetu Ali mbona umekaa upset bana niko fiti tu mbuya fiti tu tuko fiti sasa nakuuliza swali moja kwa Kiswahili hivi tunasemanga aje kugonganisha mikono sikugonganisha mikono ukiwa kwa jela ama ukifanya hivi unafaa kujua unapiganisha vidole vyako kama huna vidole kwa Kiswahili unaweza piganisha aje unagonganisha na vichwa magacayga Cabdullaahi Jibbuuti la yiraahdo ya Maxamed Caliyow Swahili ma ku fiican tahay Swahili gaado ku fiican waxaan ku weydiinaa su'aal Soomaaliga suul dhabaala la dhahaa
Sultabale Sawahili noogu sheeg walaal Biga Vidole Biga Vidole ma ka wada Vidole khata wawda ma wala ma farba ma bali maxaan saan dabaleeya Sawahili noogu sheeg farba ma bali maxaan dabaleeya أنا سيدولة بانو نفايا. السلام عليكم ورحمة الله. أريد سؤال كويدي صحيح وكسواهيلي مجomba يعني كسواهيلي توتو مجomba كنا موتاد. والله ما قرنا انترنت أيوة das waa kisway Soomaan toto yako sindio ile tunasema haya sultabale hasa wahili lagu dhahaa lakini ayadoo saas niiba bro ayadoo saayta farqo ma baliin hasu qabaysa kama auna kindole ha hasu qabayna farqo kama auna kindole ay su'aasheena gogaalaha noo sheeg gogaalaha gagaale sawaxid noogu sheeg gagal Kiswahili haya way waxa noogu sheegtaa gagaalaha waa qofka maba hal ku sheeg qofka dhahay gagaale sawaxid noogu sheeg لكن سؤال شيء حتى عرب لايكا عربي يا شيخ انا تنقل انا جوا عرب عيال كانوا محمد حضر نرجع على السؤال وتقارنا كان على السودان السلام عليكم ورحمة الله مقعاوة يا عثمان اللي علي وهاي اللي كان عبد الله جيبوتي كتير وعن كويدين سا kwa kusema kupiga vidole vyako kwa Kisomali ni kusema aje? Vidole kwa Kisomali ni kusema aje? Kam. Hata kuwepo. Mwingine mafikiri. Kuja wala. Usiogope wala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الله جبوتي أبو الله والله السؤال يربى ربنا وضدك يوم كسول الله بتي سول طباله ما تقارن قفك سول طباله سواحل محلها هاي سؤال شيء نعكتو حان سول طباله يا ما بقارن ما بسول طبالين كره سومالي سول بما بلين حان سول طباله يا سؤاشينا كلو حكو عرب لايك noogu sheeg sawaxid aye waaye qofka qoonqoolaha oo sanka qoolan xasa waxay lagu dhaan qoon sida carruurta xabad si balan لكن ما ذكرت channel كان ميرسل تي في لقى طبعا هلكن حكى لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله إن شاء الله بنرو البوعة جوتين وعن إليه شير سبسكرايب لايك أكيد نوبينا سؤالنا وحن يسوي جوابنا ويجي كمان يسوي جوابنا إن شاء الله بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukiuliza wasema maswali, wengine wamechanganyikiwa, wengine wamefahamu, wengine wakielewa. Sasa tuko hapa, subscribe na like that subscription ndio ujue mambo vile iliendelea.